Täistribüünid, tuhanded külastajad ja rahvusvaheline tunnustus. 100 inimesed töötasid Euroopa korvpalli meistrivõistluste ajal, et turniir sujuks. Nüüd on korraldajad jaganud esimesi järeldusi pärast seda töömaratoni. Riias peeti kokku 31 mängu. Korraldajate sõnul oli keskmine kohalviibijate arv prognoositud ja paljuski määras meeskondade koosseis play-offides. Ir apmeklētākas spēles un ir dažas tādas neapmeklētākas. Skaidrs, ka nekad nebūs tā, ka visas spēles apmeklēs vienādi. Tur jābūt arī reāliem. Bet kopā, ja mēs skatāmies visu turnīru vidēji apmeklēja gandrīz 6300, tas ir ļoti, ļoti apjomīgs skaitlis. Šis pasākums ne tikai ienesis Latvijā naudu, bet arī, es domāju, tādu stāstu izveidojis par mūsu valsti, tādu labu reklāmu. Es domāju, jūs visi paši to redzējāt. Meistrivõistlused äratasid suurt huvi ka välismaal. Türgis jälgis finaali umbes 18 miljonit pealtvaatajat, Saksamaal 5,5 miljonit. Turniiri ajal lendas Riiga 66 charterlendu ja eralennukit ning korraldajad rõhutavad, et see kinnitab ainult meistrivõistluste rahvusvahelist tähtsust ja fännide huvi. Vienmēr var gribēt labāk. Skaidrs ir viens, ka šādi pasākumi jārīko biežāk un biežāk, jo neslēpsim, ka kaut arī mūsu lielie gan FIBA, gan arī atbraukušie turisti un viss, ka šis bija labākais Eirobaskets. Skaidrs, ka mēs redzējām kaut kādas mazas kļūdiņas, kur mēs varētu pielabot, noteikti ir bijušas. Es domāju, attiecīgi arī turisma nozarī saprot, ka kaut kāds mazas lietiņas, ko varēja pielabot, bet tas ir tikai tāpēc, ka tāds turnīrs mums notiek pirmo reizi. Korraldajad rõhutavad, et mida sagedamini Läti suuri spordi- ja meelelahutusüritusi korraldab, seda rohkem kogemusi koguneb. See meistrivõistlus näitas, et ollakse selleks valmis. Es kopumā teiktu, ka tādas lielas, par ko tagad graust nagus vai pārdzīvot, grupu fāze ir viens tās. Tu tur var sagatavoties, tur katru komandu var izrunāt pirms tam lietas un darbības, un tad nāk 12 komandas jaunas naktī, un kuras tu varbūt gaida Spāniju, atbrauc Bosniju un viesnīcas, loģistiku un tā tālāk. Un tas viss, protams, kaut kādā brīdī varbūt ir kaut kāda sarežģījuma, bet tad viss sēžās pie galda un viss tiek runāts. Kuigi lõplikud arvutused selguvad hiljem, on juba selge, et meistrivõistlused toimusid plussmärgiga ja tulu investeeritakse noorte süsteemi, sest riiklik korvpallirahastus on endiselt ebapiisav. Samal ajal on Xiaomi Arena juba ostnud 3 meistrivõistlustel kasutatud korvi, kuid korvpallipallid ja muu väiksem varustus jäävad soetamiseks Läti korvpalliliidule ja lähevad spordikoolidele.